Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Doboka Police Station angkang Doboka Forest Reserve along kidamtang jangmini phain kore hini adaba pormalo bas pen elto keten kachetonga jok adimalong amat bang hini asar pimar apran damnang juile lapen gari ke bega bang satami ahiring tang rakpen arengahu sonanglo. Birta kilong pona tenki dipu pen kedam bom AS09 BC 5503 ihum ultra bus lapen dipu na 2 kebang AS01 GB 5035 ihum Maruti Alto K10 angbong Doboka Forest Reserve National Highway pharo isira inko resirkep along kachetong ahir kang tang ragajok banghini asar pimar adimalong amat apran damjulo lapen gari kebe ka bang setami ahiring tang rakpen arengahu sonang. ইয়াতে ইমানে হল মানে আজি দিনটি তোলা ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু অলপ অলপকৈ কিনকিনে বৰষুণ পৰি আছে এই বৰষুণৰ বতৰৰ সময়তে এই আল্ট্ৰাখন যিখন দেখি আছোঁ ওচৰতে এই আল্ট্ৰাখন ডিফুফালৰ পৰা আহি আছে আৰু অপজিট ছাইডৰ হামৰেন ক'ৰবাৰ ফালৰ পৰা শুনা পাই আছোঁ যে এখন এল্ট' এখন আহি আছে আহি পেলাই এইখিনিতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ পেলাই এল্ট'ৰ দুজন মানুহ মৃত্যু হৈছে বুলি এই মাত্ৰ মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আল্ট্ৰাখনটো আপোনালোকে দেখি আছে ওচৰতে পৰি আছে এই আল্ট্ৰাখনো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পেলাই কাটি হৈ পৰি আছে গতিকে এই এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাবিলাক যে হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণত বহুত হেৰি আছে গাড়ীবিলাকো অলপ লাহে লাহে চলাবলৈ গাড়ীবিলাকো লাহে লাহে নচলায় বহুত স্পীডত আহে আনকণ্ট্ৰল হৈ পেলাই গাড়ীবিলাক গৈ পেলাই এক্সিডেণ্ট হৈছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ ড্ৰাইভাৰসকলক মালিকসকলক গাড়ীবিলাক অলপ চলাবলৈ লাহে লাহে চলাব লাগে আৰু এটা কথা আছে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনেও ইয়াৰে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গাড়ীবিলাকে স্পীডত চলালে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক অলপ বাধা দিব লাগে চলাব লাগে আৰু মালিকসকলেও ড্ৰাইভাৰসকলক কৈ দিব লাগে যে গাড়ীবিলাক লাহে চলাব লাগে আৰু কিছুমান আমাৰ কিছুমান কথা আছে কি এক্সিডেণ্টৰ বহুত কাৰণ আছে গাড়ীবিলাকে যিসকল পেছেঞ্জাৰ বহে সেই পেছেঞ্জাৰসকলে বহি পেলাই গাড়ীখন যদি লাহে লাহে চলাই কয় কি এইখন গৰু গাড়ী চলাইছে নেকি স্পীডত চলা আৰু সেই স্পীডত চলোৱাত গৈ পেলাই গাড়ীবিলাকে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই মানুহবিলাকৰ মৃত্যুমুখত পৰে গতিকে আমি আল্লাহৰ ওচৰতে দোৱা প্ৰাৰ্থনা আল্লাহক দোৱা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট নহওক আৰু মানুহবিলাকো এনেকুৱা ক্ষয়ক্ষতি নহওক। Gari kache tonga hut apran kedam jui asar pimaratum banghinita West Karbi Anglong district angkang Sadgaon asor rojuni inghi pilapen nojomi timung pipusi pachini pon bangso birta kelong pen KACC Tuliram rong hanga hin pen Agriculture Board Chairman aphan pin khatsi kisung ke pho ahemtuna tuma phan lag isia tangka kipi ponjia phan pin khat ponlo bangso phi Chairman tiso sanghwa hin pen puthot apran kedam jui nojomi timung pi akorpo Jackson Kramsa arideng pi pajerdon News report KATV News. Methangalong lephelanga phan ko son pensi kacherai kom thekji mapura hamphanga songatum bor ipon bom la soputha kedam tanga porahut utar barbil along kedo inut ganesh teron along le along thangnat kapachini ave pin pen keche ke bia sotum thiri pinchong detsi munit ki thi me kache plongadim pinchong det poalam hoi paledamlo la soteng pen kedam tang jang mini phain koraisi ani lit songrong phar samson inti vidya sing ingleng pen danglok ki ongdong atum damsi ahok pedalam langtar libdamlo. Kedamtang hithi ruiso se ganesh teron alongle kadoka vechiri pho lata pata dopami lapo ana phita songatum adimalong kapale dam ahud abangke laki nitomalong le pusi kechia sotum chipu thiplo bonta apata lapen dak number abangke chingbar bisi ganesh teron alongsi choklim pota dak number paklang ponlo bangsolong kamang humemi alama bangke bangso kechia sotumari deng kosonsi longle pota dokok titima Bangsolama bangke Mondol SK ARO tuma phansi Arjunan kokpo alangli tum abainong dokoka phita tangka kapathia jok pota ka selam pitap selam pi pro bangke chokchi
la somondol SK lapen ARO tuma phana bangke sodak pen insai nangji athela sonsi dambom pulote ke bangjilang arnia bangke karbianglong alongle ke chiari denkile edji angring thetanlo lapen letale bomlo এই পৰ্যায়লৈকে আহি পেলাই ইয়াত আমি এইখিনি সময়ত ইয়াত অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমাৰ হাতত গোটেইখিনি পৰিষদৰ সদস্য বা সদস্য মানে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চাৰ্কুল অফিচ আছে কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছোঁ এজন তেৰণ ঘৰৰ মাটি তাতে গণেশ তেৰণ বুলি এজন আছে তেখেতৰ মাটি ইয়াত জোৰ জবৰদস্তি বাহিৰৰ পৰা যি মানে এজন আছে বেংগলী আছে তেওঁলোকৰ মাটিখিনি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰি লৈছে তো সেইখিনি দখল কৰাৰ কাৰণে বাৰংবাৰ মানে তেখেতে যিজন মাটিৰ মালিক তেৰণ তেখেতে বাৰংবাৰ সেই মাটিৰ যিটো দখলদাৰ মানে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে মানে যাব বিচৰা নাই অৰ্থাৎ আমি আজি এইখিনিত অহা মানে আমি তেওঁলোকৰ মাটিৰ যিটো মালিকৰ লগত বা তেওঁলোকৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ যাতে 15 দিন সময় দিছোঁ সেইখিনিত যাতে তেওঁলোকে এইখিনিত নিজৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাটো সেইটো আমি ভাল নাপাওঁ বা পৰিষদৰ বাংছলং লেপুথাক হামফাঙা সঙাতুম পেনাং আনচেদান পঞ্চি লংলে কাছে ৰাইপিডেট আকেচিয়া সতুম নিক্ৰে ফ আংবং বাংছলং লেপেন চিতেৰেক নাংপু জংসি চিতেৰেক ৰে পলতে সাইজক যে জেসিবি বানসি থাৰলি নাংকক পপুসি পাচিনি টেকাং Lasona pora hut puthot inut harsing injai chiri inkoi sose along leisetame kechia sotumsi cherai det po birta longpen adimalong puthot kahumri padoda kechia sotuma phan karjo hut kache thaga tenke nilitumke potata ave lapen bangsolong lealong kedo ningkan phokep trokep sosilo seta piniarni anta longlea hemphu komatne chini nelang pota pherangke karjo hut thagdu anparta bangsolong le inut milon pu kechia sosi nitoma phan nangpa dotoy ladak don kep inkoi sosi pota than lasike bangjiarni karbialong le kedo an kechia so arideng pen hek etsi puthot karbia rada phan pi pajir pon etnangji karbia phan longle phelang pi et etik kachesong ingtonte lasila solong karbianglong autonomous council ke jatum setami nangcherap chetu du nangji pota alangli tumpen chuning ripon Golesteron palong le long la kechia su mane bangali su tum cherai pi det chiri phosu se along le long la bang so dim long le tum nang humri lo na humri pen ni to malang li tuhan ani pikai lo ni kre pho pen ni kre pho ang bong pen jong si dak pen chetere gre pote ni kre pho pen ke par lo pote ni tum tini bang rapet ajir putum doan ma bang rapet dak song doan tame wang thusi hola so ni bang ke bang hot bang ke dak hem bang ke non son kim tan thek long le det nang pu se lai num than lo la pen la son thak thak thek long lang pote so ni mat ke ni tum bang ke karbia long le lo pot karbia mu ni chelong nang po la si la so long le bang so ni bang ke pakhali po lage ni tum News report KTV News Kedam tang jang mini pain korahini arni anarlo porphaisi apor malam sardoka inti arong committee hall along KSA mei phupen kongchun bang kimia phan karcho KSA Bokajan Regional Committee atum kachepatir pipon bangso karcho amelong KSA Bokajan Regional Committee amephu lalsing inti kachepahem phupon amelong kongchun bang jayanto taropen aluhi pachini apor enpon bangso hut melong KSA tiripi amephu kimi bodhoterang pen kongchun bang Barnabas kiling atuma phan Karbi Poho, Mira Pengpen, Bokajan Regional Committee Anparta, Ahina Hinpen, Kachetongdun, KSA Aruari Matum, Archopon Rinti. Bangso Melong, SGB Jake Singiti, Tiripia Mepen, Klembang Potum, Bokajan Regional Committee Along, Klembang, KSA Branch Amepu Chunbang Atum Chetongdun Si, Me Mesen Pen, Pechun Ponsi, Choran Esan, Chorapetsi, Ningarong, Chipipon. KSA tiripi mei phulapen kongchun bangatum pherangki angno lamthi kaningje ponke karbianglong atok anu iskola hemalong prabjin pen humri damsi kelangchari damjia phan chisik ponlo anparta interstate Nagaland border Meghalaya border pen danglok border issue hemprek ke hangalong kachirap cheto dunangji aputhak arjab dun thipen chesong dunji pusi pachini pon ahoglo litum border aputhak kelake akimi alam kaliro Judun ne playing on the alam sonsi dokolo border ke pinilitum Viasnat puno is punat puno pinilitum Meghalaya border pen puno pinilitum Nagaland border pen puno litum kaiketa apor pen apor hut suluk sudak kaiketa do apor pen apor hut kaiketa tomon lang no nang jabdo khula so hut litum karbilo charlie song pen kaiketa elongri farman
kai ke ta emethang akhai pharman karjabdun thip khulaso semi khulaso ating menelitum ken kamnang chejor khulaso ating menelitum aphrang kewang khulaso bangelitum kai ke ta ning cherot kutpen kache songduni pansenelitum kai ke ta ning longdu asi pini thekdamlong je karbilo charli song kedam tang tu aningkan ho ni bangke loke charli puthak same ko ansile tum loke charli ke prang don jima ele tum halabang same ni tum education akan sugi paching thuri phani tum same ka bori bondo po lasi isining ga rong bang gelalo non ile tum mai pu kimi pen kong chun bang kimi long nana tum rat ahir jumi do po la pen nana tum rat akerap rat akachetu ni tum long do po bosini tum ning the pon lo la pen ni tum lang namlo plotang te non kilo bang so ke claim kidamia long ge rat atu sini tum non arjab dun vek nai tan si sound dun vek nang ji rd nang pidun vek nang ji bosini tum mathadam athelang damlo plotang te non border issues same ile tum long aning wang ile tum da problem do ile tum karbeng long le long ile tum pinangan non pini bokajan regional committee long nil tum ke wang pen bokajan hawar long nil tum ke wang pen nil tum ke thek long dak long le pinangan long le ke dak non tribal som sini chai lap som sini tum thek long dak pinangan long le la dak sa nang ke men pen bagana men pen dak pinangan long le ile tum dak kivir thek dum long pinang dak bang ita bhata nang kibia men pen dak pinang ana long le tum kivir thek dum long lasi pinang an lang nam lo plotang te le tum bokajan ar lo abang ke le tum long le puthak bang same tum chi song vek nang ji pusi nili same matha pon lo la pen karbi lo charle song ben same la bang ke ni tum an bang ke long le ke cherai kom ji phon same ni tum bori pon po athema tum lang nam lo plotang te dak pinang an dak bagana men pen bang khai tum dak non tribal sum dak long le nai chrai tum topik la sinil tum bang ke karbeng lo tum council phon same ni tum bang ke pina de ni tum arjunang kokji je lang le tum koson pen silang le tum non tribal sum hang ke dak more than 50 bighas jong silang tum long le pota pilo plotang te alang le tum council long lang tum chipa pas nang ji isi meeting long tum chipa pas nang ji non la dak pina lang lo long dak chipa pas do ma bema hala bang tum lang dam lo plotang te tum council ka beng tum council phon same tum arju ponang kokji la si penangan issues ni tum ke thek pon long do la sila News report KATV News. पिनिया बेरटा के लांसी कांगटोन पन इकलो दो मिथक में कार्डो